चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू. Filakaran persiap ha, ya ke NPP, ke perlok jong ke BJP hi, hakani ke sarkar MDA. Nang ni, Syekmat ada kenuan ke sarkar bertemai, hadin ke election ngamudang. Lada jia badan kam menuan biang ada ke sarkar klek kaulang, hatu ke BJP, kadang trek ne bani trelang ber ke NPP. Kum pinakli yang ahi, menengahi dengan trek. Hakalai terik ulebear arja ahulai. Lemba ki MLA jong ke BJP. Ilai kendo yulat kejala uphagu Chauhan. Bankam thau sarkar hakani ke kenti. Kiparlok na UDP na miyataw. Na mga kwa bagadaw KTM. Nilaya trailang satsem bati. Pikat yang ibenta. Albanay. Kenapa haka antarik canme. Sapon yung kanrat ba yung presto? Sapon, pizza! Dose aylem ilang kanot ibarit. The next day, Kaparti ejas PDP ngan ong tay kini ke arteli nomor bakidon kini hang ne mo thabasan kisno aha kapatulun NPP tang suksem perston ahap sorry Narendra Modi ji. Give a big round. NPP leadership was no different. Same style, same misgovernance that INC gave us. School and colleges have not been built. The health sector is in complete disarray. Khatam. Arjit Meghala that Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is coming. क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? Narendra is coming. ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा. इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है. Perlu ngakermen pisau penat ngobalai share buat komen rumah beli sibun ya pibaro Gila selutu